A u okviru 47. Beogradskog filmskog festivala Fest, koji će se pod sloganom Fest bez zaštite održati od 22. februara do 3. marta, publiku očekuje preko 500 filmskih projekcija, među kojima je čak 125 premijernih ostvarenja. Šta će sve ljubitelji filma imati priliku da vide za vreme trajanja ovogodišnjeg festa i na kojim sve lokacijama će se filmovi prikazivati? Ovo su samo neka od pitanja za našeg gosta, Damira Handanovića, direktora CEBEF-a. Damire, dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro, bolje vas našao. Pozdrav svim gledalcima televizije Pink, naravno i svim zaposlenim u televiziji. U susret festu, 500 filmova, 125 premijera za 10 dana trajanja festa. Kakav je program? Program je više nego izvrstan. Više nego odličan. Mogu reći izvrstan. Od 22. februara do 3. marta imamo Međunarodni filmski festival Fest, koji se održava u Beogradu i Novom Sadu. Ono što je ove godine novine je to da imamo u čak 13 dvorana preko 500 projekcija samo u gradu Beogradu i 3 imamo u Novom Sadu. Dešava se to da je selektor Jugoslav Pantelić izabrao izvanredne filmove i ono što je isto bitno je to da se Fest vraća u dvoranu u kojoj je potekao, a to je Dom sindikata, bivši Dom sindikata, sada Kombank dvorana, tako da očekujemo sve naše sugrađane i oni koji to nisu da posete Međunarodni filmski festival. I o filmovima koji su, dakle, glavnog takmičarskog programa se mnogo govori. Neki su već... Moram da kažem, da. Verovatno je to Emir Kusturica, on se vraća dokumentarnom filmu. Taj film je bio prikazan i bez konkurencije u Veneciji. Tako da on je opisao urugvajskog Josea Pepea, predsjednika bivšeg, i to je jedan odličan, izvestan film, tako da pozivam građane da dođu i da pogledaju dokumentarac kod Emira Kusturice. Pa dobro, to su... Šta još možemo da izdvojimo? Šta je ono što bi naši gledaoci koji nas sada gledaju mogli da se odrede kao neophodno da pogledaju na festu? Šta biste izdvojili? Pa ja bih izdvojio sve. Sve? Ali 500 filmova, 125 karata, zato što imamo popust od 10% kada se kupuju svi kompleti karata. Pristupačne su cene. Beograd dosta odvaja za kulturu. Kultura je jedna nevidljiva veza koja spaja ljude i mi se trudimo da našim sadržajem, mi kao CEBEF, ne samo Fest, nego i ostale druge kulturne manifestacije, da donesu imidžu, pojačaju imidž našem gradu, zato što je Beograd je jedna metropola, jedan evropski grad koji zaslužuje da imamo odlične sadržaje što za naše turiste, a što i za naše sugrađane i oni koji to nisu iz Beograda, iz Srbije, koji dođu u Beograd. Tako da zaista se trudimo. Do 2012. smo, na primjer, imali najbogatijeg gradonačelnika u Beogradu, pa nismo toliko ulagali u film. Sada se 50 puta više ulaže u... 35 miliona dinara se ove godine izdvaja za Fest. Da, ali uopšte generalno u Srbiji, u filmu, u kulturne naše događaje, manifestacije, u sve to što mi proizvodimo kao sadržaj se ulaže mnogo više novca. Jer kada imate odgovornu politiku Aleksandra Vučića, Srpske napredne stranke, vlade Srbije, imate suficit u budžetu i samim tim se i ulaže više novca u kulturu. Znate kako uvek smo govorili, kada dođe vreme da se ulaže u kulturu, onda ćemo znati da je situacija dobra. Situacija je dobra, na pravom smo putu, tako je. I trebamo da nastavimo tim putem, jer definitivno, znate kako, Beograd je zaslužio da ima, kažu, uložili ste dosta u Novu godinu, uložili ste, naravno, da bi turisti došli, da bi hoteli bili puni, da bi došli da potroše novac po restoranima i tako dalje i tako dalje. Beograd od toga živi i Srbija i definitivno mi je to jako bitno. I Fest će svakako biti još jedna od manifestacija koju će posećivati i turisti. Sa kojim filmom će biti otvoren Fest? Ja sada to ne znam, zato što je Jugoslav Pantelić, evo, pre neki dan je još nešto promenio, bez obzira što smo program objavili 28. januara u Skupštini, u Starom dvoru Skupštine grada Beograda, ali naši građani mogu da pogledaju na fest.rs i na našem sajtu CEBEF. I dobit će sve informacije. Dobit će informacije, već sutra mogu da pogledaju kompletan program koji smo pripremili. Hoćemo li vidjeti svetske zvezde na crvenom tepihu u Beogradu? To ću ostaviti kao iznenađenje.
Mislim da hoćemo. Šta vi mislite? Pa ja se nadam da hoćemo, zato i pitam. Dobro. Voljela bih da znam ko je, ali dobro, ako je to još tajna, nema veze. Pa još je tajna. Još je tajna, dobro. Dakle, zato što je bit će bolji fest nego prethodni i onaj tamo prethodni i tako dalje. Znači, postavljate sebi visoke ciljeve, dakle, iz godine u godinu, da sve bude na mnogo višem nivou. Tako je, videli ste kako smo organizovali Novu godinu, imali smo 3 dana programa, zahvalio bi se, naravno i celu beogradsku zimu, videli ste klizališta kako smo imali u gradu, tako Beograd nije imao. Trudimo se da imamo raznorazne sadržaje za decu, za njihove roditelje, za sve nas zajedno. Dakle, misli se na sve građane Beograda. Hajde samo da se još osvrnemo na to, na slogan Fest bez zaštite. Pa to je Dušan Makavejev koji nas je nedavno napustio. Biće mu posthumno dodeljena nagrada. Izvučeno je od njega smo uzeli bez zaštite. Bila je prvo umetnost bez zaštite, ali onda smo sklonili tu umetnost i samo bez zaštite. Tako i on će dobiti nagradu Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti. Ono što bih isto rekao da ne zaboravim da zahvalim gradu Beogradu, gospodinu Goranu Vesiću. Da se zahvalim stvarno i vladi Srbije, kreativnoj industriji vlade Srbije, Ani Brnabić, Aleksandru Vučiću. Stvarno, dosta toga... Je li potrebna ta vrsta podrške da bi se organizovalo ove manifestacije u gradu? To je ono što sam vam rekao. Kada imate suficit u budžetu, vi možete više novca da odvojite i za kulturu. Kultura je jedna grana koja spaja i države, pravi kontakte, pravi dobre stvari između ljudi da imamo rezultat stranih investicija, recimo. Tako da je to jako bitno i želeo bih se zahvalim, pošto smo 3 dana imali novu godinu i dosta ljudi ispred Doma Narodne skupštine. Zahvalio bih se doktoru Nebojši Stefanoviću, Ministarstvu unutrašnjih poslova. Nijedan jedini incident nismo imali zato što je izveden jedan dobar operativni plan i puna budnost policije. Tako bi se zahvalio njemu i pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova. Ovo je kraj gostovanja, kraj naše emisije. Nadam se da sam sve rekao. Ja mislim da jesmo, nismo još rekli samo gde se mogu kupiti karte za fest u jednoj rečenici. Karte možete kupiti u dvoranama gde se fest i prikazuje, a i možete kupiti online gde ćete dobiti u narednih 7 dana popust na komplet. Volimo da dobijemo popuste, dakle online. Ukucajte na Google, a na Google ćemo sve ticket.rs. Hvala, Damire, mnogo što si bio gost naše emisije. Damir Handanović, direktor CEBEF-a, bio gost Novog jutra. Ovo je ujedno kraj današnje emisije. Hvala vam što ste i ovo jutro proveli uz televiziju Pink. Ostanite uz nas.